چیروکا دویم کر و گا هبو تو نبو ددمکی دا گندیکی کو گلکی دولمند و خودی پاس و دوار بو هبو او زوجی و گلک زاروکین وی هبون به ازن و قدرت خدای مزن وی گندی جزمان حیوانان فام دکر لی دوی ابو کو جه چو کسی را اف قدرت خو اشکره نکران خانی وی لکهلا کچمکی لحری مگه هری باش یه تیرزاد بون و گایک و کرکی وی جهبون روژه که گندی لپشتا گایی سوار جگری و گریا مالی گایی کر زکتیر بنوی پاقشکری و آفری وی بکاه و جهت جدید گندی تشتیک و گا جکری را دگود بهیست خوارنا تا جترا عافیت و جفا با دما از وستیایی و جحال کتما تو لأستراحتی آفره تا تجایه و تو جهه پاقش دخوی و بنی تا پاقش دکن هرچی قاس خوادیه مالتا سوار جی دبا لی نهرتم لی از آن لبن نیرم آن جی دناف گیره دمه کره برسف دان گاوا او نیر بدن سر ستویتا خواه باوی جا عرده او لتا بخن جی رانه با اگر تا راکن جی تو خواه جاردن باوی جا عرده هکه تا بینن مالی و کزنان جی بدن تا مخواه خواه نخوشیه دینه چند روزان لبر خواه بده و خارنه نخواه بوی آوای تو دکاری اج زحمتی کار خواه بدور خینی و استراحت بکی گندی خودی وان هر تشت بهیست گاوا خلامک هات و گاه خست آفره گایی وی دید که گاه وک هر جاری ناخواه سری صبح وقتا گاه برن ناف زویه وی دید که گاه نخوشه خودی مالی گود کری بینه لشونا گایی تیخه بن نیر و پی جود بکن خلی چو کر آنی حتی ایواره پی جود کرن ایواره گاوا کر آنین مالی لئیخور گایی جویره گلکی سپاس کرد جلو را فرسنده بهنگدانه بسایاوی به دست خسته بود لیکره برسوا سپاسیاوی ندا برواجی اوج شیرت انخوا گلکی پوشمان ببو روژا دن جودکار هات کر بر حتی ایواره پی جود کرد ایواره چرمستوی کری رابوی و پر واسیای هات ایخور گاوا گایی کر دوی روشیده دید سپاس کرد و پسنه کریدا لیکره برسف دا و گود بره جیانا که من راحت هبو دکا ببینن جبو من چهی کر از کتمه چه حالی از شیرت که باش لطه بکم من بهیست خوادیه ما دگود هکه گا راحت نبا دوی اموی سرجی بکن قنبا چرموی بکار بین براستی از گلکی لبرته دکبم از وی که جتره دبیجم دا کتو کاره بی خواه خلاص بکی گاوا گای افتشت بهیستن سپاس کر و گود صبح از بکیف خوشی بوره بیم و کار خوی عددی بکن گایی بکیف خوشی و شادی دست بکر همی ایمیل آفری خواه خودیه مالی یک زمان حیوان انفام دکر افتشت همی بهیستن سری صبح خودیه وان و جناوی لبر خینی رو نشته بون گاوا خلام هات و گا جه خور درخست وان دید که گا دو به خود هجینه لوتکان ده کیف هاویه خودیه وان گاوا اوتش دید پرقینی پیکت و هر کنیا جناوی جه پرسی تو بچه دکنی؟ وی برسف دان از بدشتکی که ده بهیزم و ده بینم دکنم لی بله از نکارم بحث بکم از بکم از بمرم تو مجبوری جمن را بیجی هکت تو ده جه ده بمریجی وی گود حیران از جمرنه یلکی ده ترسم لیوی هر دوباره کر آننا تو حنکن خواب من دکی جبر پتا جنا خواه وی ایدی ند زانی چه بکن گازی زاروکن خواه کر جبو حاضر کرنا وسیعت خواه شاند پای قادی جبر کو جنا خواه کو دوت ماماوی و دیا زاروکن وی بو گله که حز دکر ند خواست دلوی بهیله هر وها شاندا پای مروفین جنا خواه و گازی همی جرانان کر و جوان را گود کو به اشکره کرنا سر را خواه و دی بمره وی گاوه یین کو حاضر بون همیان پیک و جناوی را گودن خوده آلی کاری تبه لی ایدی گوه ندوی تشتی دف جی برده ایناده نکن هر حال تو ناخوازی میریته و باوی زاروگین تبمره لیوی گود نا چو خلاصیاوی نینه دوی او سر را خواه بیجه هکه او طاول بمره جی وی گاوی چو کسی ایدی دی نکر پاش میره وی رابو سرخواه چو دست نمیش گرد و گریا دا کو سر را خواه اشکره بکه و بمره دیگه کی مالی یکی کو پنجی مریش لسر سرگوی وی بون و داخواز دل وان همیان بجه دانی و هر وها ساگی کی وان هبون گاوا خودی مالی چو در و
بهیست کو وایە سەگ دقیرە و ji dîk re dibêje. Ma tu şerm nakî, dema xwediyê me ê bimre, tu kêf dikî. Dîk pirsî, te got çi? Piştî ku segî temamê meseleyê ji dîk re eşkere kir, dîk wiha got: Ez bi navê Xwedê son dixwim, xwediyê me kêm aqil e. Ê min, pêncî mirîşkên min hene, ez hemiyan îdare dikim. Gava ez yekê kêfxweş dikim, yeke din didim ber gotinan. Lê yê wî yek tenê jî nizane kadê çi bike. Tiştê ku pêwîst e divê ew here derve, şiveke tar bîne û bi bayê bazdanê here hundir, berî ku ji navî devê xwe bike û tûbe bike, têra xwe li wê bixe. Deka, ez wê gavê bibînim, ew diwêre ji wê û pê ve pit-pitê bike. Gava xwediyê malê ev tişt bihîstin, hiş hate serê wî, biryara xwe da ku jina xwe bide ber çûyan. Wezîr li wir sekinî û qîza xwe Şehrazadê re got: Mimkin e tiştê ku hatin serê wê jinekê, Mîr jî bîne serê de. Şehrazadê ji bavê xwe pirs kir: Ma wî gundiyê çi kir? Wezîr got: Xwediyê malê şiveke ter jê kir, rahiştê û çû hundir. Gazî jina xwe kir û got: Here ûdeya xwe, gava ez sira xwe ji te re bêjim, ez naxwazim kesekî din min bibîne. Paşê jî bila ez bi dilekî rihet bimrim. Bi hev re çûn ûdeya jinekê. Mêrê wê derî kilît kir û dest avêt şivê û hema bêje ji xwe çûyî, ew da ber şivan. Jina wî diqêriya û digot: Tobe, tobe, ez pûşman im. Destê mêrê xwe ra dimûsa, xwe davêt ber piyên wî û pûşmaniya xwe bi her awayî nîşan dida. Paşê bi mêrê xwe re hat derve cem mêvanan. Mirov û cîranên wan gelek kêfxweş bûn. Mêr û jina wî bi şêweyeke bextewar heyya mirinê bi hev re jiyan. Wezîrî bi vî awayê gotina xwe bi dawî anî. Qîza wî Şehrazadê got: Ax bavo, ez hêvî dikim ku tu izna min bidî, da ku daxwaza min bi cih were. Wê gavê êdî wezîr tiştekî dijî wê negot. Wezîrî emir da xulaman ku qîza wî bixemirînin. Wezîr rabû çû cem Şehriyar, da ku xizmeta wî bike. Piştî çûyîna wezîr, Şehrazadê gazê xwîşka xwe kir û jê re got: Gava ez herim cem Mîr, ez ê bişeynim pey te. Were serayê. Piştî ku Mîr bi min re raza, tu yê bêjî: Xwîşka delal, çîrokeke xweş ku em şevên dirêj pê bibûrînin ji me re bêje. Wê gavê ez ê ji te re çîrokan bêjim. İnşallah ê bibe sebeba xilasiya qîzên pax û delal. Paşê bavê Şehrazadê hat malê, da ku wê ji Mîr re bibe. Çûn serayê. Li serayê Mîr pir kêfxweş bû û ji wezîrê got: Tu her daxwaza dilê min bicihînî. Wezîr got: Belê Mîrê min, ez xulam. Wexta Mîr xwest bi wê re rakeve, keçik giriya. Mîr jê pirsî: Xêr e, çi ye? Wê got: Ax Mîrê min, xwîşkeke min a biçûk heye, ez dixwazim xatir ji wê bixwazim. Mîr şand pey xwîşka wê ku derhal hat û xwe avêstûye Şehrazadê. Mîr bi Şehrazadê re raket. Paşê dest pê kirin û bi dilxweşî ketin nav sohbetê. Dunyazadê ji Şehrazadê re got: Xwedê bi te re be xwîşka delal. Ka çîrokekê bêje, da ku şev pê bibûre. Şehrazadê bersiv da: Delala dilê min, heke Mîrê me yê dilûvan izin bide, ez ê bibêjim. Mîr yê ku xewa wî nedihat, bi bihîstina van gotinan re ji guhdarîkirina çîroka Şehrazadê xwe neda paş û Şehrazadê şeva yekemîn dest bi gotina çîrokê kir.